jingiakhih ka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ban khang ya ki kali tourist na Assam bakin leit ki jaka jngohkai ka Jylla kala Kyrtoh kala omtang ki kali tourist ki bawan na Meghalaya bakin rung Shah Assam hynrei wat ki paidbah nongleit jingleit na Jylla ki bala Shah pynhiar shiteng lynti Jorabat kini ka jingjia kalami kum ka jingpen phai kaliang jong ki nongnya kali tourist ka Assam ya ka jingleh jong ka seng all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kini ka jingye pen ibor hapen ki kali tourist na Meghalaya bat Assam kalasdang habasdang jong kini ka tayo hadien baka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kala khangut ki kali tourist na Assam hakeleng ki jaka kenthop ha tingar bakin yat palat iya ka shelong kini ka seng kala side baka jing ailat ki kali tourist na Assam bakin leit kat chabaki mon kala kata jor ka kamai jong ki nongnya kali try Jylla barok ki kali na Meghalaya kentup ki kali tourist bat kali shimet kila shapa khang lenti sundan haka steps ni palai Jorabat klem da ailat shu bakin rung Shah Assam kinong jingleh kila haban hiar Jorabat bat shimbujli da ki kali Assam bakin poi ki jaka bakit muban len barok kinong Meghalaya ki bali iwat jing sumar ki hospital ka Assam ki baya be ya ki lingsun ne karal banit jingleh kila shapan hiar lud Jorabat Kakali Menteri Barim ke Jylla rakam sang maru kalangat hakani kecing pakhang lenti hynrei kham hadin ulayo banyat kecing rap ki pulit ke Assam paidbah nongleit nongwan habai kren bat kaslam kilapin paw ya kecing bitar halor kani kecing ja bat keno abai ya ka seng all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kum ka daw ka babu ya kinong Meghalaya hakani ka khap balong mintang kila kintu ya ka sarkar Jylla bakan tuklar mardor ya kani kecing nong jingman bat bante lakam ya ka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association hashwa baki AKA baro kin nangjor हम लोग को गाड़ी को मार्केट करता है हम लोग का सामान Hiyo leit cepat hati. Yom no. Keluar bantu. Kita senjar bisa pynhiar ne. Hiyo siapa pai kali private. Yom no. Yom besar bantu stay. Pimut benik channel. Bisa baying. Bisa taruh. Pi pak, pi om leit cepat hati, leit jaga private ne dekat tourist. Kita ka private. Pimut benik cai. Ini kan. Tiki siapa pai no. Tiki om no ya pi poyang ne. Jika pi kok banong e sarai kalau kan ne. Jak ni tengi ni bom tip dia ke nong tu. Dia minta komen email mi asim doair. Ai me minta la tu pak cha da kali sini tahu. मतलब प्रॉब्लम तो खाली टूरिस्ट का मेघालय और असम टूरिस्ट का इसलिए हम लोग का आप लोग को पब्लिश करना चाहिए। अभी तकलीफ हुआ ना, अभी तकलीफ हुआ कि नहीं? कितना देर जाम में फंसा था? 2 घंटे से जाम से फंसा था ना, क्यों फंसा था? क्योंकि हमको प्रॉब्लम हुआ, इसलिए हम अगर प्रॉब्लम में आएगा तो तुम लोग को भी प्रॉब्लम में डालेंगे। खाना के लिए सिचुएशन जो है ना वो सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है? पब्लिक को भी समझ में आना चाहिए क्या सिचुएशन चल रहा है। आज टूरिस्ट Indon mentah ni apa Jorabat. Kalian jong ka Meghalaya. Hynrei ngiyo iba ki hajar ngut kinong napo Assam. Kamtam gini ki banyak kali kamai tourist. Kila mi paidbah mentah penpau ya kata kajing bitar ke jongki. Namta kajingja wakila cak penwit ki kali kamai tourist di barung sepok Meghalaya nin kasni da all Meghalaya
Khasi Tourist Association kibalak khang ya kata jingwan jongki kali kamai lah ni ki tourist napo Jylla Assam merung sepok Meghalaya te kai bangi iba menta ba tang sisngi hadin ni menta daki hajar ngut ki briu napo Assam ki ba oro ba ki dei ki khot jongka kini nonya kali kamai kilami paidbah ban khang senden tang ki nongleit nongwan hynrei wat yaki kali ki bon na Meghalaya banrung sapo Assam bat menta kim sha shu ya wei kali ka badon number ML bakin rung Shah Assam wala da ki dei ki balik sim dawai ne ki balik jingleit ne ki bal dari ki flight la ne ki belon ne ki nongpang hapo ki hospital re menta ya baro ki kali ki lapun pilot nang na po Jorabat bat ngilai iru ba wala na kaleng ki bor pulit kila persang ban pinanya keren ba kini iru pa ba hang ne ndai kim sam latre banya keren na ban sngap bat penjuru nak ke bor jong ka district riboy district kila po yang ne kilang persang ban tandai kan ka jinglong jeng mana kan hynrei ha du menta kim pala ban priang ya kata kaji keren na pedeng ki arliang sorkar ki bawan na po district kamrup bat kumjut na po riboy district nimpat ayu ganja ya adu menta hynrei kumolong gawe kali na po Meghalaya kami yo syu ban rung sepo Assam